Karbi Anglong TV9 News kena arah doa na pasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang milimen mirdam thanchupi. Tangte berta thepi berta antun pen arjupan sene. Mum chom te rona ronga raratum ami thang pen to war kachisilampon. Hai thong kewani priya cheklo lakhain korasi borjan constituency kapalo mum chom te rona ronga raratum ami thang jung pen to war kachisilampon. Mum chom te rona rong gangbura teron GB lapen Indrajit kro rong ami karatum pen nang than nang pachini dun atengte labang so to war chisilampon lake mum chom rong isi chingrum pen tangka chirung pen si labang so to war chisilampon busi than nang pachini dun. KAC abitung atung aphan apong lo tuning report lasi non election aprang la so to war aliki ikedon long ji aphan tuning ripadopon election apor hoke lamchak chipite kanglo labang so to war nang selam pipopu than te kangpo chubai ponde titiputa nang thando labang so to war hidipia hithi pen kahelo 6 km ando pusi nang thando hidipi pen amasi lake dimapur ke damaling road lo labang so to war pen dampo niletum kilometer ini abe chado plote langki polling station le dampo men tisu bonglong terang lahai rong phopon po lapelo tele gotom basti non kesemar bom a four lane niletum pladampo lage shortcut lo hidipi pen atuman sitame moisokling pen atuman sitame dimapur ke dam ke joy ke apore kom pen ke le roge atowalo labang ke la so to war kacheleng rong phir andolang pusi nang pachini don lapen barla por ho lokachale o somaratum lapen kesukiun ele do punon sitame kache ponjia phan sung olang puta nang pachini don news tech report Karbianglong TV9 news aha waralong no number ke LP school se do chodla ME school pen high school ke nil tum hidipi mate hidipi banang tanan si kache toy dunang la sinil tum labang solo chali somaram taki sum thektik lo labang behar bepar afana bangke hithi borwa ki dun bangke nil tum chethan joktor lo tamela kisu ke une lapen ke la lo chali somartum halo nil tum kisung nai lo labang soro ni kan pharo isi kisu se arong aphan kelang re moson do ko sinil tu sai jogi rong osor pen ki du ke la kheme jangri pen chirung si labang su atowar sibonai ponang ko ki ning du gala he tu malong local MEC do EM do no ki tu ke do banda bata ni tu rong hang kusi nang chi chak lo GDC chairman Chris Rong Phar ke do ta la son thak lo non kang ni bom sunaram hai phanta penangan 3 kilo sitabe langita warsai belang ku bom langsung sini padam bom masih itu bai ave oh pining election aprang yo fir bangso atowar ditung mum chomorong biji kru langbri samteron pendang lok na bangso atowar nang bunai pipi kote election apor huke ini tu matha persik ponang kok dasya ke hai non ke do bom CM tuleram rong hang sar akha nang ang pan il tum la palong priara rabjin pen lapang so towar nililang pi pono sonte me pari usinil tum rong sar pendang lok SDB karme surum kam iklan ma phatak nang tum kachirung ke chirung pon i dono long sikap haro hini sigi sirung he oh ta hala rong apre ka tum hanga ni tu la ni tu rong ka chirung ting an ke rong ali sita asa banang barun tha oh la kachirung KAC Education EM Research Tok Biaphan Duar Bagri Constituency Ralatum Kachurupon Lason si lakhain kora trok Duar Bagri Constituency MEC mati KAC Education EM Research Tok Biki Kaiketa Amithang Constituency long kisung ki phove ka tumaphan ki kirabdun vera bang phulu
Lasi rada kisong along karjab dum thiba bang phua bangke teng neon ibata duar baguria rada tumpen ningje pon renti. Alang like dhoram party pu chipu pe pensi duar baguria rada phan nang arja pidun thiu abang phuloputa ningje pon thurenti. Lasonsi daithor dahuri dalamara di ring kahora baguri pen duar baguri angkang anke karjab dun thira bang phulu lasi alang le phan niletum kisung ke phuatum drap thek thialar ar namle ahir jume papidun bomlo nang posi duar baguria rat kisong ke phove katum kachuro pajir pon monera kailong ke kisong ke phoma jokta chichin ne koma neke apu ke so koma neke akeng ke so lapen koma neke kithi ke jang koma neke asomara to afan admission kawe lasonsi kapre ka kisong ka chetong nang monera kayar jonalong lasi kisong ke pho ho kapajok don hello ar namsi thekpon long lo pusi rada tumpen ningje pon rinti News Tech Report, Karbi Anglong TV9 News. Tante pini abirta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardong.